Waqt żjara li jagħmel fit-trek ta' ħalfar Joseph Muscat qal li gvern ġdid se jibni multi-purpose track għad-dilettanti tal-motorsports f'pajjiżna. Matul din iż-żjara Joseph Muscat iltaqa' ma' numru kbir ta' dilettanti tal-motorsports li l-kol saħqu fuq l-importanza li tinbena din it-trek f'pajjiżna ħalli d-dilettanti jkollhom post xieraq fejn jipprattikaw l-isports favorit tagħhom. Il-President tal-Malta Motorsports Federation qabel ma' dawn il-proposti li ressaq il-Partit Laburista fil-manifest elettorali tiegħu. Joseph Muscat spjega kif it-trek propost mill-Partit Laburista ser ikun qed jakkomoda diversi sports differenti marbuta mas-sewqan. Il-mexxej Laburista sostna wkoll li din il-proposta tista' ssir b'kooperazzjoni mas-settur privat li min-naħa tiegħu irid jakkomoda l-ħtiġijiet u l-bżonnijiet tad-dilettanti f'pajjiżna. Joseph Muscat semma wkoll 3 proġetti infrastrutturali maġġuri oħra fil-qasam tal-isport f'pajjiżna li ser ikun qed iwettaq gvern ġdid. Fosthom ir-riġenerazzjoni tal-pixxina f'Talqroq, l-iżvilupp tar-range internazzjonali tal-isparar u indoor pool.